Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi ulah beli perda ya kajingte ke Bathma jongka skul ba Nalanda Harajgir Bihar. Presiden kari USA Joe Biden ulah penbena ya kirukom trekam ki Bathma ban penbiang ya kilat kilinti ban ailong trasnong ya ki pho hajar ngut kinong wan buhai snong hapo di USA ki bala shongkha ya ki trairi ndrei ki bampat yo ya kanu kajing itu hapo kari. Katanat India Meteorological Department kala batai lupa baka jingsit kat ang jongkari kepala jaha kapang satay jongkari India kan sestang banhiarno nadu mata kasngi. Unong yalam jongka seng kongres bala syajir lu syakayeng darbar thawan Lok Sabha Rahul Gandhi ula ino yakasuki jongku Nawayanat Parliamentary Constituency jongka Jela Kerala. Ha kajing elek kai kriket kikenthe elek kai kriket jongkari India kila aireng persat ya kekenhuan na South Africa ha kajing elek kai One Day International ka baar na pedang kilai sin yakun HM Chinnaswamy Stadium hanong ba Bengaluru ha ka posi tengsngi mentak sngi.